abebembezi bashyika mu myanya ishyikirwemo kigwerereze eki kandi bashaba abantu kuhinga emiti omu myanya ejwire busha. Myaka kwize nyekero tinga kureba kanye myaka yanahitse munsi wakanye kikabe kindi kino cyo kureberaho wakandi guhakire wakandi notiya emuruka sofa eri affected no muruka gwa Katojo na no muruka gwa Rugarama aka sofa twagireyo yesterday I went there today gwa officer yazayo so bakigimba collecting data namba y'abantu kubasa kumanya abantu abe affected. Umuyaga ogubire guri mwingi kandi gucwekerize emisiri y'ebihingwa ekiresereho kutiina ngo babasa kwija kuterwa enjara. Reire kimwe entoke zona zirya hanze ngwen tushaba government ngo etereze obuyambi ahabo kuba abantu tubine niyo bererye ntasiya y'abantu entoke nizo zibereze zirye ntasiya yabo okushomesa abana abamwe bayine za roni tubine ho kwihesente zo kushashura roni konkati barukuri tubene cyo kuri munda abana baryama shome tubene cyo kuri abe no hekasi kurufiza mihanda yana igiri so ni cyo kushaka government ngo ebayambe etuyambe etutera oburyo ebatunjira aho kutuba ahamara. Gasha kwa Fred Anyene.